Pa ja već dugi niz godina, mislim 10, možda i više, surađujem kao dramaturg na različitim projektima koje radi Simona Otrloni, dakle ona je plesačica, koreografkinja, umjetnica iz Novog Zelanda koja živi i radi u Cirihu i Berlinu. I mi smo zajedno surađivali na jedno 5-6 projekata. A istovremeno, dok radim u Hrvatskoj, jako često surađujem s Petrom Hršanec, tako da su nekako njih dvije posredno preko mene čule jedna za drugu, jako cijene jedna drugu, cijene rad jedne druge i nekako se onda organski stvorila potreba da radimo zajedno. Projekt je počeo od susreta, dakle susreta nas troje, onda su nam se još pridružili i glazbenik iz New Yorka Hane Roy i vizualni umjetnik Bruno Pocheron kao light designer iz Berlina. Od početka smo se bavili zapravo nemogućim susretima i uopće što znači biti zajedno danas. I nekako nam se ta tema ugošćavanja, bivanja vječitim strancem učinila zanimljivom, što je mene zapravo navelo na ideju, pa to je Odiseja kao početni mit evropske kulture i opće evropske civilizacije. Dakle, Odisej na svim svojim putovanjima, koliko god nevolja i problema imao, kada god negdje dođe, on biva ugošćen na određen način, ali istovremeno ostaje i stranac. I onda nam se ta neka velika muška epopeja učinila zanimljivom da ju vidimo iz nekakve ženske perspektive i razotkrivanja intimnosti, što uopće znači biti strancem danas. What's interesting about the idea of the compass, or how the compass functions, is that when you get closer to your desire, so if you want to get to the North Pole, if you actually get there, the needle starts to waver and it can't sit still. It throws you off course. So in a way, this idea that we should never really get to our desires, that they should remain ephemeral and out of reach. So this is this idea of the compass, and then of course Sasha brought along, and we tried to sort of, I guess, do a kind of feminist, anarchic feminist version of Odyssey. So this is where you get all of the aesthetics around shipwreck and water and sailors and being sort of lost without route or without orientation, which ties in with this idea of estrangement. If you're not following the structures that hold things in place. Yeah.